Malo ste se nejednakomjerno rasporedili. Tamo će prevagati. Više vas je na lijevoj strani. Ali vaga je nao. Desnica je malo. Malo Tanja. A ništa, ja sam Admir. Sad mislim, normalno, vi ste me danas upoznali kao snimatelja tamo u Ćošku koji malo skače okolo s fotoaparatom. Ja sam ovdje živim u Sloveniji, bavim se malo stand-up komedijom na slovenskom. Ajmo reći da mi na slovenskom to dobro ide. Ajmo sad vidjeti kako će to biti u prevodu. Na naš. Jel? Dakle, ajmo početi s jednom pričom koja je onako tužna i tragična, ali nažalost istinita. Jung-Hoo Lee, jeste ikad čuli za to ime? Nikad. Jung-Hoo Lee je jednog dana imao vrlo loš dan. Saznao je da ga žena vara s njegovim najboljim prijateljem. Na poslu, odnosno u svojoj firmi je ostao bez posla jer njegov šef je bio njegov najbolji prijatelj. Između toga da ga plaća i da spava s njegovom ženom je izabrao ovo drugo. I Jung-Hoo Lee sav bijesno, šta ćeš, ostao bez posla, mora izaći. Izađe čovjek i šta će, mora ići kući i sjede u auto, ide i dođe mu iz ove sporedne ulice, jedan dođe, pam, razbije mu auto. I haj žena, haj šef, ali razbio mu novog Hyundai, Jung-Hoo Lee se sad razljutio. Izašao, ma šta se dešava, on se hoće tući. A ovaj što mi je razbio auto, ovaj taman nije se još ni osušio znoj sa njega sa treninga kung fu-a, znaš. Vidi ovaj bi se tuku, ovaj mu izašao u susret. I Jung-Hoo Lee razbio vilicu, iščapao rame i sad mora Jung-Hoo Lee onako sav ranjen do bolnice, stigne tamo, dođe na onu recepciju, sazna da mu šef uopće nije uplaćivao doprinose. I umjesto da mu doktor naštima onu ranu, naštima mu onaj redar kad ga je vukao ovak, I sad je on sav živ, on je sad sav bijesan, ne samo na tog šefa, ne samo na ženu, ne samo na doktor, on je na čitav svijet je on ljud. On je toliko ljud, veli on ja se osvetio. Ne bio ja Jung-Hoo Lee ako se ja ne osvetim. I on je sad planirao kako će se osvetiti, on planira vlad kako će se osvetiti i ode kući. I dođe u kući, otvori, a bio malo gladan, otvori frižider, vidi nema ništa, samo jedan komad piletne dole ispod. Pogleda onaj rok upotrebe već prošao, znaš. A šta ćeš gladan i on planira kako će se osvetiti, ubaci onu piletnu u mikrovalnu. I pusti, nije on pustio 5 minuta, on pustio da se 3 put okrene, već vadi i planira kako će se osvetiti, jede onu piletnu i planira kako će se osvetiti, jede onu piletnu na jednoj tački. On izađe van na balkon, pogleda na onaj grad ispod sebe, Wuhan se zvao, uzme još zadnji put onaj komad, oni piletni i baci ovako, znaš. Ili ja reću piletna? Da. Šišmiš je bio, izvinjavam se, šišmiš je bio. I baci i kaže, sad sam vam svima jebo mater. Nije prošlo 3 mjeseca. Ja i jedna ekipa ovdje iskupli se na piću preko Zooma, preko kompjutera. I morali smo se složiti, vala nam je onaj Kinez jebo mater, nikad niko nije tako jebo mater ko ovo. Toliko je čovjek bio ljud. Ali evo, navodno kažu da nam je nakon 2 godine oprostio, tako da ta njegova kletva je popustila. Inače, ja sam imam ženu. I moja žena radi u javnom sektoru, znate, javna služba. Sad čuo sam danas da imamo i ovdje nekoliko ljudi zaposlenih u javnom sektoru, ja. I to je super, jer dosta, redovan je posao, dosta dobra plata, tako da ja se mogu malo šlepati uz to. Ali nije to dobro jer to pusti malo profesionalne deformacije, znaš, to malo utiči, znaš. Evo, na primjer, večeras, šta je sad, subota? Na primjer, petak. Evo, na primjer, ako bi ja htio večeras da ja i ona imamo, kako se kulturno kaže, seksu, bračne odnose, ja sam morao već u ponedjeljak predati obrazac, formular, zahtjev za spolni odnos, kojeg mi uvijek odbije, uvijek traži neke dopune tipa, haj sluširaj se makar ili take neke stvari, I meni to više.
Prelazi polako, prelazi. Ja najgore mi kad me šalje u trgovinu, kad me šalje u prodavnicu. Ona uvijek nađe neku listu, napravi, haj nabar, haj kup, haj nabar. Prošli put ona meni dade ovako jednu listu, ne znam, 7-8 stvari. Ovako već navečer je bilo, siđem ja dole u Mercator i nabavim to šta je bilo po onoj listi. Dođem tamo na kasu i sad neću ja ići tamo gdje ona teta radi na kasi, već idem na hitra blagajna, se to kaže u Sloveniji, brza kasa, na automat. Ima li u gosti? Ima, gdje? Obično ne radi. Obično ne radi. Kod nas radi. I pa sad ja hajde da bi uštedio vrijeme, idem ja na tu brzu kasu. I sad uzmem onaj kruj, povučem, skeniram i pustim ga, kaže, molimo vas, postavite artikal u vrećku, u kesu. Sad ću ja malo kombinirati te jezike. I ono ko gledam, pa šta, pa nisam promašio, stavio sam još jednom, molimo vas, postavite artikal u kesu. To je sad još jednom spustim, molimo vas postaviti, ja kontam onaj senzor ispod, možda ne konta, znaš, ja malo lupim, kaže, molimo vas, postavite u pomoć prodavača. Kako dobro gospodine, dođe on, pokrene, on pusti onu svoju karticu, kaže, aj sad ponavljam. Ja uzmem banane, skeniram, spustim, kaže, molim vas postavite artikal u kesu. Evo, mater, u kese, šta je? Još jednom, molim vas postavite. Ja bosanska prva pomoć, znaš, ko televizija nekad, kad ne radi, malo je lupiš, kaže ona, zovite pomoć prodavaču. Ja zovem, dođe on, potegne onu karticu, kaže, nastavite. Ja uzmem, ne znam šta sam u ulje ili šta, skeniram i... Molim vas, ma jebem ti mater, ja se počeli svađati sa tom mašinom, znaš. Ona, molim vas postavimo, što je postupak? Onaj prodavač došao sam, ne moram ga više zvati. Dojde i on kaže, ja se izvinjam, što se izvinjaš, smijaj se mater, što vam ne rade ove mašine? Baš ko što je čovjek rekao, ne radi, razumiješ? Nemam ja ovdje čitav dan vremena, razumiješ? Ne popravite to. A kad si jednom počeo, nemaš ti sad preći kod one tete, moraš završiti ovdje, znaš. Pola sata je trajalo da ja dođem konačno do isplate. I sad račun je bio 19 eura, ja ubacim 20 i ona mi vrati 1 euro, vrati 5, vrati 10, vrati 2, 50 eura mi vrati, razumiješ? Hvala što ste izabrali brzu kasu, ja gledam onaj račun, gledam one pare, dođe onaj prodavač, kaže, gospodine, ja se stvarno izvinjam, rekao u redi. Kaže, ne gospodine, ozbiljno, to se još nije desilo sa ovom našom kasom. Rekao, gospodine, u redu, volan, slušaj, moramo imati malo razumijevanja, malo tolerancije, malo suosjećat treba s tim mašinama, to rade 24 sata dnevno, da li ko šta pita, niko, ništa, ni pauze, ni malce, ni ničeg, razumiješ? Dođem ja kući, a može, pa češ ti dosad? Pa rekao, imao sam malo strpljenja, šta je? Jesi kupio sve, rekao, jesam, kaže, gdje pokaže, ona gleda onaj račun. Kaže, rekao, šta je? Ananas si kupio. Pa rekao, je bio na listu. Kaže, ma jesam sutra u ligu na akciji, znaš, kao tamo će biti jeftiniji. Rekao, neće biti jeftiniji. Neće nikad biti jeftiniji. Drugi dan ujutro, 7 sati, ja prvi u Mercator, ja sve zamislio šta ću ja sad sve uzeti, idem na moju kasu. Jok, ne jaj više. Odvezli na psihijatriju, pojma gdje si odvezli, uglavnom nije više bilo. A prošli put jednom meni žena viče, ne vozi u Leclerc, ima ona akcija ove teglice za salatu ulagati. Kako se kaže ulagati, ili nije? Uložiti. Kisel, ja. Rekao, ne dam se, kaže, vozi me, rekao, ne dam se, nakon 10 minuta ja popustim. I vozim ja nju tamo, rekao, uđemo mi tamo, u Leclercu, ogromna ona trgovina, znači svi. Uđemo mi tamo, nađemo te teglice, piše da su u akciji stvarno odlična cijena, ja zgrabim jedan paket, ali ona polako. Šta je? Hajmo vidjeti šta su još opcije. Kakve opcije? Pa imaju ove vamo, ove druge, malo su ljepši, pa imaju one tamo plastične, hajmo one vidjeti šta su opcije, pa ima onaj kristalni odjel, hajmo vidjeti tamo šta su opcije, pa imaju one limene tamo, hajmo vidjeti šta su tamo opcije, šta su opcije, sat i pol mi u Leclercu. A u meni sve vrije, čovječ, u meni sve vrije, ali ništa ja ne govorim, jer to je način kako ja komuniciram. I uglavnom, na kraju se vratimo, uzmemo one što smo došli po njih, što sam ja već jednom držu. Uzmemo, idemo na kasu, platimo, izađemo van. Idemo kroz onaj parking do našeg auta. Ja sad vidim tamo jedan veliki ovaj džip, terenski auto, unutra jedan onaj Rottweiler, onaj veliki pas. Vidim ja njega, vidi on meni, ja ne... On meni... Počnemo mi lajati jedan na drugo, znaš. Meni se malo popravi raspoloženje, a moja žena,
čovjek uraditi nešto za sebe, za svoju dušu, šta ti je, na? Pa ja ne mogu vjerovati s kim ja živim, koja mu dobro, ko žena, kad si ti mene na zadnje pustila da ja u miru, ne znam, pogledam finala Lige prvaka ili nešto. Nikad, nije čudno što lajem na sebe, to si ti kriva. Veli, joj, koji kretin s kim ja živim, preko polako, vidit ćeš ti. Dođemo mi do auta, sjedemo u auto i sad idemo kući. I izađemo tamo sa onog parkinga i sad je kružni, onaj prvi kružni. I sad ja sve što treba skrenuti desno. Bom ja napravim jedan krug. No, pa šta radiš? Pa idemo kući. Pa idemo polako. I još jedan krug. Pa šta radiš? Hoću da vidim šta su još opcije. Razumiješ? Ovo je kružni, ima više opcija, mene zanima, razumiješ? Pola sata sam ja kružio. Ona gleda svoj telefon, ja sam umro, nju više ne zanima. Ja kružim. I kružio možda još sat vremena da nije došla policija. I dođe policija, molim vas, pratite, ja pratim. Ja za njima, oni stanu tamo na jednoj stanci, ja stanim za njima. Dođe onaj policajac. Gospodine vozačka saobraćajna, ja dadne. Kaže, gospodine, dobili smo informaciju da se jako neobično ponašate u saobraćaju. A moja to sluša, ma šta neobično? On je kreten, on je idiot, on mene zeba! Viće sam, uzmite vozačku, nikad više, ne, uzmite vozačku! Ono je policajac ovako. Uzme čovjek saobraćajnu vozačku, kaže, izvolite gospodine, sve nam je jasno. Sve smo shvatili, znamo o čemu se radi. Samo polako do kući. I tako smo to riješili. Pa, obično ne izađeš. A ne kažem, jednom znam i ja biti ovako nervozan vozač. Jednom ja vozim onako po autoputu, nešto mi se žurilo i naravno samo lijevim pajasom. Kako se kaže? Pojas, nije, pas. Jesi ti to zaboravio? Ura. Pazi, ovdje imamo situaciju da govorimo koliko? Bar 3 jezika različita, tako da, ili 4, tako da moramo malo prevoditi. I pičim ja lijevom, pretičem, sve naiđe, tamo jedan šlepar, ja po gasu da i njega, a jedan polo vozio iza njega. I onaj polo, na lijevi pojas, pas. I ja na košnicu, onaj polo fino uzeo sve, onaj šleper je vozio, može biti 100 na sat, ovaj polo će njega predsat sa 101, razumiješ me? Ima on vremena. I on polako, ja njemu sviram, on ništa, ja njemu mater ti, aj potenja, on ništa, ja ti ženi mater, nervozan bio, znaš, ništa on. A za mnom već dolazi jedan onaj BMW. Znate onaj BMW na autoputu što ti dođe, pa ti blenda, pa ti svira, pa ti sve. I on meni već gleda, preko ne mogu da ovo budale, ti bolan, a ništa, ne razumije ovaj BMW, ništa, on meni svira, ma kjeve tebi materi, ženki, znaš, ja i njemu. A to mrzim te BMW kad ti dođe, nemaš ti u mir pisat onaj SMS, razumiješ, kad se tako zabija. I haj taj polo prođe, ja pičim naprijed, vozim, silazim s autoputa, jedan dao žmigavac, zaboravio ugast, ja i njemu materi, i onaj jedan zaboravio da žmigavac, ja i njemu više, toliko bio nervozan. I dođem konačno pred svoju zgradu, izađem tamo na parking, izađem iz auta, završim onaj SMS i idem na Facebook. I Facebook mi baca reklamu. Da li znate šta ćete kupiti za dan žena? Razumiješ? To je to, Facebook nas non stop posluškuje, znaš. I samo bira riječ, traži ono, šta su glavne riječi. I sad on je čuo mater, žena, mater. I on je našao, znaš, ajmo čovjeku nešto prodati, razumiješ? I bom ja. I odem ja na taj Facebook, nađem tog Marka Zuckerberga, što je vlasnik Facebooka, i njemu mater. Šta me zajebavaš? A inače ja sam, kad sam bio mlađi, radio sam različite poslove i sjećam se, jednom sam radio u jednom skladištu. Skladište građevinskog materijala i bili smo ja i jedan Zio i jedan Smajo. Nas trojica smo radili, bilo je posla od prilike za trojice, ali problem bio što taj Smajo, to je bio non stop na bolovanju, razumiješ, on neće raditi, on je non stop nešto bolestan na bolovanju. Jednom mi nosili neke daske i on, rekao šta je, pa šta je, joj, infarkt.
pola familije poginulo od infarkta. Gdje ti zove doktora? Rekao, Smajo. Infarkt. Ako je pravi. Nemaš ti šta zvat doktora, ti zove Božu. Ti s doktorom nemaš šta pričati. Razumiješ? Ali džabe, on bolovanje, malo bolovanje. Nema. A onda ostalo samo nas dvojica. A nema posla je previše, razumiješ? Zovemo mi ovoga šefa, Lojze, jedan Slovenac. Rekao, Lojze, daj šta nam još jednog, makar, bar još jednog. Joj, ne moram ovo ono, rekao, ne moram, nalazi se. Zove on drugi dan, kaže, imam jednu dobru vijest, rekao, šta je? Šta, imam dvojicu. O, rekao, super, to je odlično. Kaže, samo pazi, jedan ovaj moj sestrić, Luka mu je ime. On je valjan, on hoće raditi, ti njemu zapovedi, samo mu reći šta treba, on namaleti, on će raditi od jutra do mraka, ne boj se ništa. A ovaj drugi, Miha, on je malo lijen. Rekao, što ga šalješ onda? Kaže, ba znaš kako, ovo je moj sestrić, ovaj Luka, ovo je od žene sestrić, ona kad čula da svoga, hajmo i moga, znaš. Tako da on ti je lijen, od njega neš imati puno. Rekao, dobra, aj nema veze, pošalji obojicu. I dođu njih dvojice. I ljudi moji, taj Luka, što je lijen, nije da je lijen, on neće kili, čovječ. On kad je došao u firmu, u skladište, on je samo gledao gdje može leći i imali internet za onu bležu, to smo čuli. Samo ga to interesuje, razumiješ? Ništa drugo. A ovaj, kako sam rekao, Miha valjani. Taj ne da je valjan, taj bi radio i noć i dan. On samo gledaš, šta ćemo sad? On bi radio to, to je baš čudo koliko taj čovjek radi, a što je to nesposobno. On šta je ponio, to mu je ispalo. Ako je neko staklo, on je to razbio. Ako je, ne znam, nešto zapaljivo, ne daj Bože, mi svi izgori smo čovječe, mi smo morali samo pratiti gdje je on sad, šta sad radi, koliko će sad štete napraviti. Na kraju zove ovaj šef, kaže, kako je ovaj Miha, jel da je lijen? Ma rekao, Miha je zlatan. Miha je meni ko jabuka, ja znam, on tamo leži i gleda telefon, nikakve štete sa njim nema, razumiješ? Ali ovaj sve uništi. I tako mi, opet samo nas dvojica radi, znaš, ja i Zio. Mi nezadovoljni, samo nas dvojica radimo posla previše. I jednom mi ovako otišli poslije šikte, malo onako popričati. Viče Zio, jebote, ovo ja ću ovo pustit, mene ovo više ne zanima, on mene više neće vidjeti. Ali znaš šta sam ja vidio, rekao šta? U mene je rođak dole u Bosni. Ima posadio maline. Posadio 5 duluma malina. On to bere 2 mjeseca godišnje, on čitavu godinu živi od toga. Kao ja imam zemlju bolju od njega. Pa ovdje i ja dole to posadio, nisam budalo ovdje radim za ove Slovence bez vezi čovjek. Veli, kad je on spomenuo te maline, veli ima, znaš ti šta sam ja vidio? Šta? Ja gledam u Merkatoru, kila suhih šljiva, 15 eura. A ja imam u mene tit posadio šljive, imam 10 duluma, čovječ, ja mogu, kad je najgora godina, ja mogu 2 tone sušiti. Pa ti pomnoži pa vidi koja je to para. Kaže on, kad ja spomenu šljive, kaže on, tako sam ja za orahe. Ja imam orahe, kaže, u mene je dit posadio oraha, imam 500 oraha, nema 500, previše. 50 recimo, 50 oraha, kaže to ton oraha godišnje mogu imati, a vidite koliko je kila oraha u Merkatu. Pa pomnoži to, kad on reče orahe, ja se sjeti jagoda, kad on jagode, on se sjeti koze, pa kozijeg mlijeka. Ljudi moji, posle 7. pive. Posle 7. pive mi smo već hotel otvorili u selu, mi imamo mljekaru, mi imamo fitness centar, mi imamo čovječ. Veli ima Zio, šta će nam fitness centar, veli nek ima. Nek ima, nek oni iz susjednog sela nek malo gledaju pa nek naš, nek se malo zamisli. Velim ja Zio, šta, ovo je dobar plan, pa mi smo cijelo selo zaposlili, svi smo se mi već vratili dole u Bosnu, svi smo mi zaposlili, para samo kapa, razumiješ? I mi smo napravili plan, ali treba nam početni kapital, Mi sve što imamo, ja imam stan što sam naslijedio od u Ljubljani, on ima stan što je uspio otkupiti. To je sad u Ljubljani cijene očito, znaš, mi smo to pomnožili, tamo prodaš ovo, prodaš još auto, ovo, ono, mi smo tu negdje na 300-400 hiljada eura, razumiješ, to treba prodati, to je kapital, idemo dole, kupimo kozak, to će sve laufati. A velim ja Zio, znaš šta je, mi smo malo popili, ovo je dobar plan. Ajmo mi ovo na papir da mi ne bi zaboravili dosta, znaš. Kaže, dobro, piši. I mi to sve zapišemo. I još zovemo onoga konobara, daj ti zacapni, da ti potvrdi, znaš. I odemo mi kući. Drugi dan ja se probudim, mamuram više i vidim neki papir na stolu. Ja gledam biznis plan, etno selo, biznis plan, etno i eko selo. Gledam, je to dobar plan.
Znaš, sve smo mi to, euro vamo, euro tamo, sve to preračunato, razumiješ? Zovem ja Ziju, rekao, Zio, jesi dobar, veli, onako. Znaš ti šta smo mi učili dogovor, veli, znam. Veli, pa, jesi ti znaš za taj naš biznis, pa znam, sve se sjećam. Pa jesi ti još pri tome, veli, jesu, ja sam čovjek od riječi, ja ću svjerovati. Znači, prodajemo stanove. Dobro, Ziju, veli, kaže, samo jedna stvar. Rekao, šta? Veli, moram pitati žene, rekao, idu pičku mati. Ne, ovdje da ništa. Šta bi sa formularom što si u ponedeljak predao? Moram dopuniti. I evo još za kraj, meni je žena, to je bilo, taman uoč korone. Ona meni rekla na terasi kod nas, znaš. Hoće ona da ima još jedan štrik, ovako dijagonalni, imaju 3, pazi, ona je za veš terat, hoće ona još jedan ovako što bi išlo, ne znam zašto, ali treba. Veli, gdje ti meni izbuši ovu drupu i to poveži. Ja sam rekao, hoću ja to kad bude prilika, znaš. Nakon 1-2 mjeseca ona meni, hajde ti, hoćeš mi izbušiti one rupe, rekao, hoću, znaš da sam rekao da hoću. Čim bude prilika, ja ću to uraditi. Prošlo 3 mjeseca, ona meni opet, pa daj više izbušni te rupe, treba mi taj štrik, rekao, hoću žena draga, znaš da sam rekao da hoću, samo čekam priliku pravu. I još prošao koji mjesec i počne ta korona. I zove nju njena jedna stričevka, one su dvije odrasle zajedno, ali sad se nisu čule 10 godina, ali eto ta korona. Pa se prisjekle, pa se počele pričat, pa se ona stričevka požala njoj, neki njen muž nešto obećao uraditi, nije uradio, ova moja odmah, i moj je rekao da će izbušiti te rupe, još nije izbušio, ja mu godinu dana već govorim, on nikad, kako nikad, rekao sam svaki put da hoću. Samo nisam još, jer nije bila prilika, da. I ova moja spomenu ove rupe, ona spomenu nešto, moja opet nešto, ova nešto, počeše i vi plakati. Pa plače jedna, plače druga, pa plače pola sata, jedna plaču. I onda toliko vištajn plać, i one dvi se zamisla, počeše se smijeti. Pa vid nas budale, pa plaćemo, pa hajmo, pa se počnu smijeti, pa se smijele pola sata, smiju su sat vremena, gdje se toliko smijele, opet počelo plakati. Pa plaču od smijeha, razumiješ, pa onda priče, nakon 2,5 sata, vidim ja moju ženu viče, znaš kako mi je drago što si me nazvala, znaš kako mi je drago, znaš kako sam sretna. Znaš kako sam, ne mogu to pisati, kako sam, ko da je sve sa mene sišlo, samo zbog ovog razgovora, znaš. Baš sam se sve ošlo sa mene, znaš. I ja nju gledam i stvarno vidim da je sretna. Stvarno vidim koliko je ona sretna. I tu meni nampari, koliko je bitno što ja nisam izbušio ove ruke, razumiješ? Ne bi ona bila. Ne bi ona mogla biti tako sretna da sam ja nju saslušao, razumiješ? I to je ono što je meni moj kum uvijek govorio. Kaže, jednu stvar moraš znati, ako želiš razumjeti žene, jednu stvar samo moraš znati. Žena, ako želiš da je sretna, ona ne smije biti zadovoljna. Recimo kod muška, ako je zadovoljna, ona je sretna, to je otprilike jedno te isto. Kod žene nije. Ona mora biti malo, ne znam, mora biti nešto da bi na kraju mogla biti sretna. I to sam ja baš tu vidio kod ti rupa. I još i nisam izbušio. Eto, to je bilo jedno par tih mojih priča, onako simultano prevedenih iz glavi. A sad pretpostavljam da je vrijeme za večer. Tako da, prijatno.